Uwateza Karuru Faith Musiminta yarangirira Kenneth Mugisha n'ubururu 20 arusha wanyuma ya Kenneth Nwagaba n'abahagizi be ku buzamisho. Amunura Kachaka omutura yagira ngo abantu baterwa independent kwende nkwatanisa yabebembezi abari kutinatenisa abantu bari kurubatira ubugabe bwabo tayayiromuka ngo yamugira ngo abo taterire gundi nituza kuronda isasi turiteko mu busonko bwawe tukukwate oteko ngo kuriyo munsi yawe rukwe ahabwe igisase twakushanga nayo bantu mo bwebembezi bubobwe n'ubutekwa gukora chairman Kenneth agizira ngo abanyagosha amate bakubaza kushoba kwaba uhuku. Abatura bagira ngo government ishemerere kucondoza inshonga zabo iziri kubashasha ezirimo kubura sente za government, sente za revenue, obwangamba nyenka no korisa kubi ebintu by'abantu. Nikija sente government egezo kutereza sente ku kasente z'ikumu. Kumanya sente uzikutora wabuza toine kubuza taine accountability utamubuza otibituka tukabapfira miliyoni 20 ezindi zikurecha shahi chaka batereba n'akamara mukoke ezindi zigire ka utabuza twagira ngo habwe nkitakuronda umwebembezo ndinjo ubundi akatugwanira rweshama turi kubi zimwe nyingi nizituhika konko mutwika tizikwika kuko zikabire ziri. For example tuine cha akiza sente za revenue sharing chairman ekisayecho bahindwa project kugira ngo babase okora tourism boat eyabona yata atisana cyo gasara abantu ezabe ziri miliyoni 2 ekisaha wayikaho okare no kubachikozire no butina uryaza ho miliyoni 30 konko already bakazitera side emwe tiryahwa already ebikoko nibitahirira abana embogono shangazi nyamiro mu compound abana batina ho kuzanira. Owasinga Kenneth Mugisha yagira ngo bamuterera abo kumanyango no mukozi atyashabo wasingwa kwatansa nawe bagakorera intunguka yo mwanya gwabo. Muri stuye nabo kuba na Karuru bayisimba babitateho ko mwasinga beni mishango wanjye ininge ampabure tukurire hamwe kugira ngo umwanya wateretse atakari mbere byari kumanya bingambe. Uwabura wakasingwa Kenneth Nwagaba yagira ngo yasharamo kureka Karuru ahabwanya kusinga kwatansa no opposition kandi n'abantu binji abo buciko nayamba abana babo ombyo kwega kasha yo kuza kutera Karuru amakonominate ngo bafashara abantu kwika 18 kuna amaze kubasinga Karuru ka NRM na kwate bendera hatubashara mu kwena ngwegite nabara wa opposition abataratire Karuru ka NRM atishare cyo streetere kugira ngo atuje kwa kanisa nyo so watu abantu abayekete gukora mu kampini bakabatwara kandi bakagomba ngo wahereza chairman ukazo mugongo gweye wakaru ngo munye ngo bana turusha kubahera makuru agagasha kwa Robert Mugabe omuri Rukonjeri.